Zdravo ljudi, kako ste danas? Odlično. Drago mi je. Stavio sam čakšine oko vrata. Našao sam jedan komentu. Jedan dečko je napisao: Deni, ja tebe mrzim sada. Ja sam pitao za tvoj autograf i ti si samo pobegao. Dečko, ja nikada bežim. Pogledaj ovo. Ljudi, ako ovo preživimo, preživit ćemo sve. Da, idem ja s vama. Idemo s vama u pothledu. Probijamo se. Hoćemo biti. Here we go, we're going. Probijamo se. It's happening. Šta se dešava? Šta se dešava? There's kids everywhere. Oh my God, children. It's impossible to move. I love you all. I love you all. I do. I'm pissed. Good. All right, look, I'm gonna crawl. I'm gonna try crawling. Crawling through. Ajde. Hej, Dani! Ajde. Ma slikaš tamo. We're all moving. We're moving. Oh, thank you. Ajde. Imaš lopu? Nemoj glas. Ajde. Slika! Tamo! Deni! Yeah. Ajde. Deni može! Yeah, crawling through. Ajde. Thanks, Dani! Thank you for coming. There we go. I'm trying. I'm doing my best. Ajde, može. Ajde. Evo, Dani. Hej. Dani, ajde. Može. Može auto? Može. Ajde. Oh, we're doing. Ajde. Lazo! Deni! Deni, možeš? There you go. Može. Može. Ajde. Just a moment, please. Yes! Deni! Yeah. Može. I'm crawling. Ajde. Može pod pismom? Ajde, može. Na telefon? Evo. Nađa, dođi sa mikrofonom vama. Here's your pen. Here's your thing. Može, ajde. Dođi sa mikrofonom, daj mi mikrofon. Ajde. Ti samo nisi pitao mene. Ti si pitao Neki drugi. Biće još snimanje. Biće još klipove. Hvala što gledate. Ajde, vidimo se preko sutra. Kad ti pokažem nešto drugo. Nešto drugo.